بسم الله الرحمن الرحيم. تحت رعاية معالي السفير حسام الدين رضا نفتتح اليوم المعرض أسطورة التخيل الشرقي وبعض الفنون الأذربيجانية. فمرحبا بكم جميعا عندنا في المركز الثقافي سفارة جمهورية مصر العربية، ونشكر هذا الحضور الكريم على الحضور بهذه اللوحات الإبداعية. كما قال معالي السفير سابقا أن كل لوحة من هذه اللوح تعطي لمسة وعمق للرسام الذي رسمها. كم استغرقت من الوقت، كم من الأفكار موجود على هذه اللوحة تمثل ما يعبر عنه هذا الرسام للعالم كله. فنشكركم جميعا على هذه الرسومات. Большое спасибо. Я очень рад, когда вы здесь, в наш культурный центр. Маша Аллах, много рисунок там. Очень хороший рисунок, да, когда я видел, да. Как, маша Аллах, каждый рисунок много времени, да, или как рассам, или художник, да. Он сделал много времени, да, как этот фото будет, как я думаю, что он хочет, да. Это какой месседж он хочет посылать для у нас. Большое спасибо для всех, да. Большое спасибо. Çok sağ ol da и hoş geldiniz da в наш культурный центр да. Плюс у нас есть в наш культурный центр много курсов да. Кто хочет здесь арабский язык, кто хочет здесь иншаллах рисунок, кто хочет здесь это говорить по-арабски, все у нас есть в наш культурный центр. Большое спасибо. والآن إن شاء الله ستكون كلمة معالي السفير حسام الدين رضا لافتتاح هذا المهرجان، فليتفضل مشكورا. Сейчас это будет слово да наш посол да حسام الدين رضا. بسم الله الرحمن الرحيم. وأولا وقبل أي شيء يسعدني ويعني من دواعي فخري أن أتواجد معكم اليوم. الترجمة очень рад, когда он здесь в наш культурный центр и он говорит для вас большое спасибо, когда вы здесь. يعني أسعدني كثيرا أن تعرفتم علي، ويؤسفني أنها لم تتح لي أو تسنح الفرصة لأتعرف عليكم شخص. إذا он очень рад, когда он здесь, он говорит, он я хочу да в другое время да, я смотрю каждый человек да, и я знаю каждому да, но он время нету да для каких вещей. وسبب عدم سعادتي بأنني لم أتعرف عليكم شخص هو الجهد والمجهود الذي بذلتموه للإعداد وثقتي لإنجاح هذا المعرض. إذا когда мы сделаем да здесь да выставка да где Египет да много рисунок где Египет да он говорил маша Аллах, когда он смотрит какие-то рисунок да как они сделали это где Египет, они очень любят Египет да как они сделали какие фото да маша Аллах, это они читают много, они смотрят фото много, потом они сделали какие фото да как мы говорим да очень хороший фото для Египет. Он очень рад, да, когда вы сделали какие вещи для наш Египет. شكرا. حينما اقترح الدكتور طارق هذا الموعد لهذه الفعالية الهامة وتساءل إذا كنت سأكون متاحا للحضور، أكدت عليه أنه عليها المضي قدما وأنني سأعمل على أني أكون موجود. Когда время есть, где я буду сегодня, флеш выставка, он говорит, конечно, я буду, да, я очень рад, когда они здесь, я очень рад, когда я смотрю эту работу, я смотрю какие-то художники, да, или рассам, да, я очень рад, когда я здесь, да, смотрю вашу работу, и я знаю всю работу. يخجلني دائما وممتن كثيرا لشعوركم تجاه بلادي، تجاه ثقافتي، تجاه ما نمثله، وأؤكد وبقوة أن التواصل الثقافي وأن العمل سويا هو أهم مكتسب تخرج به الشعوب. أن نتعارف، أن نتفاهم،
يفتح الطريق للكثير من التعاون في كافة المجالات. On очень рад, когда, маша Аллах, культурные Египет и культурные Азербайджан, они вместе, да, очень хорошо, да, когда он смотрит, да, ваша эта история, ваша работа, и все это вы сделали, да, в рисунок, да, это будет между Египет и между Азербайджан будет очень хорошо. دائما ما نقلل من قدر التواصل الثقافي، وهو في تقدير الشخص خطأ كبير. ما هي الثقافة؟ الثقافة هي تفاهم، هي العلاقة الفكرية بين العقول وتفهم الآخر. الثقافة ينتج عنها الكثير. Это сейчас, да, когда мы сидим, да, думаем, да, что такое культурный, да. Это культурный, да, когда человек, да, он знает, да, культурный для Египет, культурный для Азербайджан. Это много. Когда, маша Аллах, много людей в Азербайджан, они знают, да, культурный Египет, да, это для у нас, это очень хорошо. Будет сильный, да, между Египет и Азербайджан. И вы будете, да, думать, да, как культурный в Египет, как культурная, как было, как сейчас. Это он говорит, это очень хорошо. Этот рисунок, да, будет правильно. Почему? Потому что художник или рассамлар, да, они знают, да, история очень хорошо. نحن الآن في وقت يحكمه الطابع الاستهلاكي. ماذا نلبس، ماذا نأكل، أين نسكن، أي سيارة، أي ألوان. والسؤال: أليست الثقافة من تحرك هذه الدوافع الاستهلاكية؟ بعضنا يفضل يأكل المأكولات العربية، الإيطالية، الصينية. أليست هذه المأكولات مبنية على ثقافة؟ من أين أتى التفضيل الاستهلاكي؟ هو مبني على ثقافة. للرياضيين، لماذا أنا محبي كرة القدم؟ الاطلاع على كرة القدم هو نوع من الثقافة ينتج عنه استهلاك. تيشيرت محمد صلاح، تيشيرت ميسي، تيشيرت. الثقافة تؤثر على جميع جوانب حياتنا. الثقافة هي التقدير للمجتمع، التقدير للمرأة، كيفية تنشئة الأولاد والبنات، الاختيارات العلمية، ماذا سنفعل وكيف سنفعل. Это он говорит, да, каждый человек, когда он любит, да, например, кушать, продукт, или он купил что-то, например, костюм или какие вещи, да. Он говорит, да, какие вещи, да, это будет через культурное, да, идет. Все это вещи через культурное идет. Например, когда вы будете в ресторан, вы хотите кушать, что это из Италии, или это из какая страна, да. Как вы знаете, что это хороший через культурное, да. Он говорит, что культурное это главное, да. Надо мы читать это культурное, да. Например, да, когда мы говорим Мухаммад Салах, да, когда он играет в футбол, или когда люди, да, любят футбол. Как они любят футбол? Через культурное, да. Они слушают, они смотрят, они читают. Все это культурное, да. Поэтому, да, наш посол говорит, что культурное есть главное для всего мира, да. Кто не знает культурное, кто не читает культурное, кто не смотрит культурное, он не знает вещи, да. Как я знаю, да, какие вещи хорошо, когда я читаю, когда я смотрю много видео, или когда я смотрю, что это было, да. Поэтому культурное главное. Он говорит, нужно для всех, да, смотреть культурное. لضعف قدراتي الفنية استخدمت ما أنا مؤهل له، وهو الكلمات، لرسم صور في مخيلتكم. إلا أنني الآن سأسعد بأن أرى ما هو أكثر حرفية مني، تجسيد لرؤى عند حضراتكم، وأسعد برؤيتها. أشكركم كثيرا. شكرا. Наш посол говорит, это мало слов он говорит для каждый рассам, или каждый художник, да. Но он говорит, да, когда я вижу, да, все рисунок, все это, что они сделали, да, это будет очень хорошо для меня.
شكرا ليكم. Xoş gördük, əziz və dəyərli tədbir iştirakçıları. Sizin hər birinizi ürəkdən salamlayıram. Təxəyyül qrupumuzu bugünkü sərgisini Misir səfirliyində keçirməyə qərarlaşdırdıq. Siz bugün bizim istedadlı rəssamlarımızın şərq üslubunda çəkilmiş kompozisiyalarla tanış olacaqsınız. Bu sərginin həyata keçirilməsində göstərdiyi kömək və qayğıya görə başda Tariq bəy olmaqla əməyi keçən hər kəsə sonsuz təşəkkür bildirirəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram və təbrik edirəm. Sağ olun. Hörmətli səfir, hörmətli Tariq bəy, xanımlar və cənablar. Sizi Şərqin Təxəyyül Əfsanəsi adlı sərgimizdə ürəkdən salamlayıram. Bugün biz qədim Şərqin hikmətini, incəliyini və mənəvi dərinliyini özündə əks etdirən əsərlərin işığına toplaşmışıq. Sərgidə nümayiş olunan hər bir əsər rənglərin dili ilə danışan bir hekayədir. İncəsənət ruhumuzu birləşdirir, sərhədləri aşır və bizi ortaq dəyərlər ətrafını bir araya gətirir. Arzum budur ki, bu sərgi hər bir tamaşaçının qəlbində şərqə, onun nuruna, rənginə və mənəviyyatına olan sevgini oyatsın. Hər birinizə öz xoş izləmələr və ilham dolu anlar arzulayıram. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Əziz qonaqlar, sizi bu sərgidə görməyə çox şadam. Sərgimiz şərqin gözəlliyi və ruhunu göstərir. Rəssamlar öz əsərlərində hisslərini və düşüncələrini paylaşıblar. Ümid edirəm ki, bu sərgi sizə xoş təsir bağışlayacaq və ruhlandıracaq. Sərginin hazırlanmasında əməyi olan hər kəsə təşəkkür edirəm. Hamımıza xoş seyirlər və uğurlar arzu edirəm. İndi isə biz xahiş edirik rəssamlarımızdan bizim Təxəyyül Art Qrupun mahnısını
ifa edəcək və hamısını səhnəyə dəvət edirik. Buyurun. Sosial şəbəkədə neçə qrup var, təxəyyül ailəsinə çatmaq mı olar? Bəyləri centilmendir, xanımları gül, bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Birgə xoşbəxt yaşayaq, olaq mehriban. Biri bizə can desə, biz də deyək can. Sizinlə ürək şaddır, açılır könül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Görüşürük yaxından, oluruq tanış. Gəzirik hər bölgəni biz qarış-qarış. Vətən Gülüstan bizsə nəğməli bülbül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Oymaçı rəqqas alır Allahdan ilham. Musiqiçi, keçəçi, xalçaçı, rəssam. İncə sənət yolunda yox bizə müşkül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül. Bax belə bir ailədir bizim təxəyyül. Çox gözəl bir ailədir bizim təxəyyül.
diyarına hərdən bir nəzər sal gözəlim, gözəlim yar gözəlim. İndi isə bizim xoreoqraf Rasimi xanımın ifasında Uzunlərə rəqsi ifa olunacaq. bir slayda da baxmağa dəvət eləyirik. Əsküləyim, coş dənizim, qanad açıb gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz göydəniz. Əsküləyim, coş dənizim, qanad açıb gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz göydəniz. Dənizim, qanad açıb gəmimiz. Dalğa bizim, tufan bizim, anamızdır bu dəniz göydəniz. Əsküləyim,
açırıq Xəzərim, Xəzərim, Xəzərim Neft alınca bu günləri biz açıq gözəlim, gözəlim, gözəlim İşqimizi yelkən kimi biz açırıq Xəzərim, Xəzərim, Xəzərim Neft alınca bu günləri biz açıq gözəlim, gözəlim, gözəlim Dostlar bizə göy dəniz əzizdir, göy dəniz əzizdir Sevgilimiz dənizdir, dənizdir Denizim qarada çubuq gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz Dalğa bizim, tufan bizim anamız Bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz Səs küləyim, coş dənizim Qarada çubuq gəmimiz, gəmimiz, gəmimiz Dalğa bizim, tufan bizim anamız Bu dəniz, bu dəniz, göy dəniz Dostlar bizə göy dəniz əzizdir Göy dəniz əzizdir Sevgilimiz dənizdir, dənizdir Dənizdir Əziz rəssamlar, bizim Təxəyyül Art Qrupu adından, həmçinin sizin adınızdan bizim bu sərginin kataloqu hədiyyə olaraq biz öz adımızdan səfirə təqdim etmək istəyirik. Burada هدية لحضرتك عن bütün المجموعة əsərlərin fotosu burada və rəssamlar adına hörmətli Tarık Bəyə انت امسكي معانا və həmçinin Tarık Bəyə də həmin kataloq hədiyyə oldu. اهو اللي جنب حضرتك هو جنب بصوا يا جماعه بصوا نخلي انا هقف اللي يجي يقف جنبي بس ابقى عارف انت اوكي بس ايوه يخلي اللي بعده يوسف علي يوسف مثلا ايه Sərvər Kamranlı. Bundan sonra Sərvər. Sərvər Kamranlı. Sərvər. Tunzali Ağabalayeva. الراجل ده كان فين؟ عمل ايه؟ ما شفتوش انا بعد الراجل ده عمل مجهود معانا في الراجل ده اللي هو الفيديو مصور الفيديو Yahya Cəllo. يحيى What is this?
Turan İlham. Vəfa Şahverdiyev. Cafer. Vəfa Şahverdiyev. Rüsalə Əsədova. Müsaade Hanım. Halidə Kazımova. Halide. Aynur Yunusova. Lovely voice. لا صوتك حلو. إسماعيل. لا صوتك حلو يا جماعة. Он говорит, ваш голос, да, очень хорошо, очень хорошо. Elçin İsmailov. И да, когда вы сделали, да, очень хорошо, очень красиво. Elyanura Məsumova. Ha? Cəmilə Əsgərova. Cemile. 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 Ne yapıyorsunuz? Fəxriyyə Hacıyeva. Fahriye Hanım. Əsli Məmmədzadə. Asli Hanım.
Fərrux Qasımov. Günay Əsgərova. Bunay Xanım. Nərgiz Verdiyeva. Nergis Xanım. Nergis Xanım. Kəmalə İsmailzadə. Kemal Xanım. Təxminə Əli. Tahmine Xanım. Tahmine Xanım. Gülzar Məmmədzadə. Gülzar'da. Gülgün Oğuzəliyeva. Dənirə Əsgərova. Zey Xaditi Xanım. Qafur Nəbiyev. Gafur Muhammed. Sevil Babayeva. Sevil Xanım. Sevil Xanım. Rəhman Sadıqov. Baban Rahilə Qaçayeva. Rahime Xanım. Rəhilə Əhmədova. Racı Usta. Racı Usta. Rasimə Əhmədova. Rasime Xanım. تشكر على الفقرة الرأس حلوة جدا. On gabariti pa şöyle söz basit benden što bi se leta cifada. Nofəl Ümid. Nofəl Ümid. Mufar. Nino Xanım. Nina Xanım. Maşallah. Güncamal Orucova. Güncamal Orucova. Günel Məlikova. Gönül Xanım. Ləman Əsərli. Zaman Məryəm Abdullazadə. Məryəm Əsgərova. Meryem Məryəm Əsgərova. الأخيرة زي ما بيقولوا the best for last أنا بالنسبة لي. Nuradə Əsədzadə. Сейчас, потому что он говорит, не будет слаб, последний. Пожалуйста. Потому что наш басул говорит, когда она последний, да, она как, она, машаллах, очень хорошая. أنا عايز أقول لمريم متأثر جدا من اللفتة بتاعتها. Он говорит, машаллах, что он очень хороший, да, рад, да, что вы сделали, да. فخور بيها جدا. И, машаллах, он очень рад, да, что вы сделали очень хорошо. ليها مستقبل كبير. آمين, إن شاء الله, сразу будете очень хорошие вещи, да. وأنا اتشرفت. И он очень рад, да, когда он في المعرض وهاخدها. في المعرض وهحرص عليها وهاخدها. أي جميل.
getir.